Vučica ili rođeni? Rođena je Vučica. Teško. Rođeni. Zbog čega? Rođeni. Zato što kad ne bi bilo rođenog, kad ne bi bilo Bato, ne bi bilo ni Vučice. Reality ili skupština? Ili? Skupština. Što teško ove pitanja. Reality. Bezazleniji su. Mada i nije tako. Ne. Skupština. Ne znam. Skupština. Pun kofer para ili pravi muškarac? Pravi muškarac, naravno. Zvezda ili Partizan? Neću da mi se naljute ni jedni ni drugi, ali ja sam partizanovac od malenih nogu, ali kad ne igra Partizan, a igra Zvezda, navijam za Zvezdu. I tako da i jedno i drugo su mi blizu srca. Partizanovac sam. Zvezde Granda ili Pinkove zvezdice? Svi su mi važni, zato što svi pevaju moje pesme. Pop rock ili opera? Pop rock, to je definitivno. Ja sam počela sa muzikom time da gradim opersku karijeru, a onda sam se jednoglasno odlučila za pop rock. Tavče na gravče ili musaka? Sarma. Sarma. Tavče na gravče ili musaka? Tavče na gravče. Karolina Gočeva ili Tijana Dapčević? Kako ste surovi. Surovi ste. Ne mogu da biram tako. To su sve moje deca. Obe. Zajdi, zajdi ili makedonsko devojče? Mnogo su vam teška pitanja. Nemojte da me ubijete pre vremena. Još živim, a neću da poginem. Jedno i drugo. Od Jončeta Hristovskog do Sarijevskog, Sarijevski Aleksandar, Zajdi, zajdi i Jonče Hristovski, makedonsko devojče. Tu su mi. Čak ih izvodim na koncertu. Skoplje ili Beograd? Isto teško pitanje. Ne mogu. Vi stvarno želite da se ja razbolim. Jedno i drugo. Ovo nije pitalica za mene. Ovo vam je bezuspešna pitalica, dobro. Facebook ili Instagram? Instagram. Odmah, to vam mogu reći, Instagram, odmah. Da. Jednostavnije i praktičnije? Zato što je povezano sa fotografijama. Ja obožavam fotografiju i još od malenih nogu to mi je druga ljubav nakon muzike. Tako da, samo zbog toga, a podjednako su važni, ali ja kad bi mene pitao neko, ja bi izabrala Instagram. Da. Kia ili Luna? Šta? Kia ili Luna? Niste čuli? Ništa, gotovo. Šta je bilo to?